bom domingo nos fiesta de carnaval, de Adeling Orquídea y Adeling Azalia. Bom dia, cliente. Well, carnaval tapa nos grande ng pasa un rato placentero, fun y panamgoso un poco. Nos tawako nanda pasando un rato masha kazalak mes. Anto Prince Kupancho que reina nang ta pasando masha great mes. Te kumita mandando potret tena Costa Rica pa suyuna pa sobra Judith Abira reina di Orquídea anto la punta pa nos manda potret ng pe. Familia bini sa kapotret kazalak. Nanta pasando un rato masha dushi mes. Esta vaina, anto ata vera, hisaman, hisaman. Eso! Anto meeting afdeling Azalia kuting Reina Tavera, Prince ta Simong, y meeting Rigo. Pero Rigo ta under the weather awe, so say ta Rigo, pero eta nos Pancho. Y aquí nang nos ting Judith, y nos ting Donata y meeting Miguel. Y Miguel un prince más alegre mes. Está pasando hopi dushi mes. Hasta Judith está pasando hopi dushi mes. Y me quiero avisar un danki na tour sponsors nang. Me quiero avisar también danki na mi colega nang kutasi un bon trabajo. Y pa nos fiesta y pasa un dushi dia awe con nos grande nang. Dalong bisita, pasa gloy kunos. Min bisita bohena nang. Nanta pasando hopi dushi. Misako da druk dimba di carnaval pero pasa min bisita have some fun kunos. Nos tim basta amistad nang basta familia kinang hopi loy. Danki, pwese. Cristian nos agradecemos inmensamente a un colega Jorge Domingo, você em tudo hora, bueno que bueno, dígale, bota príncipe en cambio, bota bingo programa. Nos agradecemos, empezamos a agradecer, vida en reina de Andrés Orquídea de Aina. Mike.